Dorina nari kurukurwa saa 11 ya nari negari ku Sotiki Probox igari ya mbogoria kuna ndigari mene kuno kogonderi chitoro chiacha nachina naigwe narara ntimanyiti kuri nige tuika chipirate Probox area yaetenena yateba ngo ikerere gaiga yonchoka yatebe kwanda uchiruti ya Nyamira yanyikia na ikanasoka isiko nasoka isiko kulengana no kogonderi kuri bwambwate gituko keria ntamachitora ase chiaru epagi nabwate epagi yane nanyorana igiguire impagi yaigorwa ekero naraire ekero nachikorigeri nanyore pasa yarengeine ebinto nabwate nobiri lakini pasa nabwate pasa iteyo pasa ige yabwate chibesa singiye rumiata bese jigani kona asabita senare go kungore kebarua ngoregas Sotiki chibese chena kuriti tangani roni ngabantu bacha na indi ria kabenga bori roni ende na indi nkagacha ni chikonya na bere nkogacha asokuelina lakini mone pase igana ko yagenda ni propose tinegi tikonye bwata none namba politiki ya na maita mangana na chambere bono na bonaika na tantana na singe tongo para na jikuwa keliogia singe ndiari ngemambia kero muntu atebatagi tikonya bagari ya chire abari ngaba Samaria baya banga kanire gari kurwa chirate muna naika igabo songo igetubeke mambia nacha ku report asinge njeri ngani byanyora bono kusaba kwa nengoli na konyoro munono ngake ira singe njo mugondo na ari kuchikora na kiyaga nabuguro ubu imukobo tuko ngende nchibwakana kuri ndebese ya chire nari kusaba Samaria baya mugafa na sole mu senator nonye no mugumenere nonye no yo minto Fred Matia nonde musani onde bwenzi no konyara uranyare konkonye kiagara bono nono yondu sinjera tine manyete daki ora konye kiagara bono ndujino kumobwane bwa ikomo ebyo asinge njo na asina kimpogenda noni kuburi muburi na kuchwagana kyokora asinge njo kurumaye kwa na agose ibu timenyetika igomenyete nyumba yako kwa kimbo choko kwa 2019 bono nanjye nakagera no mwaka wiga kunyara nari ngi kuburuburi mubwane ngarache kuri ndebese yachi na indi nasarire tibwe bintu byane nkaba butigara kusanga uri bintu byane na kige kogera nari kuri nzira nguruburi bono natigere gusa indi ochiko chimu kora njuri ole no kubwa ole no kokonye musani onde bwenzi aigwikere gerankonye daki usini na nyare kwa konye kiagera antanyo jinjira nda konyeke igondo jo bwabwane kwa kilo family na bwana na boy goni mbwate none mbwate konyoro musubatu mu nyaruka ya mito na ari na kini na ko ndekera bayigoli basirete kale tibwati mu bigoli ni na kini tetina bwate bigoli ikero mu bigoli asirete kale no nyaro muziko mwana mutomoke ta mu maitera kiri bono ayo mutomo nonye barabu ese iga soka singi joko ko ndabuoye nari konyora sinari ku umugondo nonye barabu no bari gutaka basi kurubulimo ya ankoni